Yevgeny Prigozhin wayoboraga umutwe w'aba Wagner Group arishwe apfiriye mu ndege bwite. I Washington DC kwa Biden bo bari kubyinira ku rukoma nyuma yo kwakira amakuru y'umugabo wabariye amamiliyaridi mu mitwe yakinanye na sebuja Putin. Nubwo bakishima gute nibarusha ibyishimo bari Kiev muri Ukraine kwa President Zelensky kuko Wagner Group iyobowe na Prigozhin yari imugeze kure hafi kumwambura igihugu cyose. Ubuzima burimo imbogamizi nyinshi ariko nzi ko natsinda buri kimwe cyose gituma ngutenguha. Ntabwo njya ntera imbere kubera ko ibintu byoroshye, ahubwo ndenga imbogamizi zose zantanze imbere kuko nzi kwihangana kandi ni mu rugendo rwiza rwo kugera ku ntego zanjye nawe. Icyo wowe usabwa ni ukumpa icyizere. The Degree wumva nk'ibisanzwe. Stay on touch. Yevgeny Prigozhin, umugabo watuye ubwoba Vladimir Putin. Yevgeny Prigozhin yavukiye muri Leningrad ubu ni St Petersburg mu Burusiya ku itariki ya 2 Kamena mu 1961. Mu buto bwe yagiye agira imyitwarire idahwitse ndetse we yigeze no gufungwa imyaka 9 ziri ibyaha by'ubujura no gukubita abantu. Nyuma yo gufungurwa mu 1990 yinjiye mu bucuruzi atangira ubucuruzi bw'ibiribwa. Mu myaka y'1990 Prigozhin yatangiye ubucuruzi bwa restaurant mu mujyi wa St Petersburg, aho yakiraga abayobozi bakomeye mu Burusiya barimo na Vladimir Putin ubwe kuko nazo urukarango rwa Yevgeny Prigozhin wari umuyobozi w'umujyi icyo gihe nyine. Putin yatangiye kumwizera amuha amasoko menshi manini mu gihugu yo gutanga ibiribwa mu ngabo z'Uburusiya no mu bigo bya leta. Kubera ubwo byizerane Prigozhin yahindutse umwe mu bantu ba hafi ba Putin, akamwita oligarch wa Putin cyangwa se umutoza we kubera akazi yakoze ko gutegura amafunguro y'abategetsi. Mu myaka ya 2014 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yagiraga ku rwego rukomeye, Prigozhin yashinze umutwe witwa Wagner Group, umutwe w'abacanshuro wagiye ukoreshwa na leta y'Uburusiya mu ntambara zitandukanye cyane cyane muri Ukraine, Syria, Libya, Mali, Central Africa n'ahandi henshi muri Afrika. Wagner Group yabaye igikoresho gikomeye cya leta y'Uburusiya, ikora ibikorwa byihariye leta idashaka gushyira ku mugaragaro. Yagize uruhare runini rero mu kwigarurira ibice byinshi bya Ukraine ndetse yewe no mu bikorwa byo kurinda inyungu z'Uburusiya muri Afrika. Muri 2022 ubwo Uburusiya bwatangazwa intambara kuri Ukraine, Wagner Group yabaye kimwe mu bice bikomeye by'ingabo z'Uburusiya. Yafashije cyane mu mirwano ikaze nka Bakhmut, aho abarwanyi ba Wagner barwaniye igihe kinini nyine bakanahatikirira ari benshi. Gusa nyine Prigozhin yatangiye kunenga ubuyobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya cyane cyane Minisitiri w'Ingabo Sergei Shoigu n'umugaba mukuru w'ingabo Valery Gerasimov, abashinja ubuyobozi bubi no kudaha ibikoresho bihagije ingabo. Aha rero ni naho umwuka we mubi hagati ya na Vladimir Putin wahereye. Muri Kamena 2023 yafashe umwanzuro ukomeye. Yayoboye abarwanyi ba Wagner Group mu kwigomeka ku butegetsi bagatera intambwe igana Moscow. Yasabye rero ko abayobozi bakuru b'ingabo bakuru bakurwa ku butegetsi, avuga ko ari bo babangamiye urugamba rw'Uburusiya na Ukraine. Ingabo za Wagner Group zari zarigaruye umujyi wa Rostov zakomeje urugendo rugana Moscow. Iki gikorwa rero cyiswe coup d'etat itararangiye cyateye ubwoba Vladimir Putin cyane, maze mu masaha make Putin yavuze ko ibyo Prigozhin yakoze ari ubugambanyi ndetse yanavuga ko azabiryozwa uko byamera kose. Gusa nyuma y'iminsi 2 Prigozhin yahagaritse urugendo rugana Moscow nyuma yo kumvikana na leta ya Belarus iyobowe na Alexander Lukashenko. Icyo gihe rero byatangajwe ko yemeye kujya kuba muri Belarus hamwe n'ingabo ze za Wagner, ariko rero ibi ntibyanatinze kuko ku itariki ya 23 Kanama muri 2023 indege yari itwaye Prigozhin n'abandi bamwe mu bayobozi bakuru ba Wagner Group yahanutse mu kirere cy'Uburusiya, bose bagahita bapfa. Rero ntabwo byigeze byemezwa ku mugaragaro ko ubwicanyi bwakozwe na leta, ariko abasesenguzi benshi bemeza ko Putin yabigizemo uruhare runini. Byanavuzwe ko indege ishobora kuba yararashwe na misile cyangwa se igaturitswa n'igisasu cyari kirimo ubwayo. Nyuma y'urupfu rwe Wagner Group yaciwe intege, igice kimwe cyashyizwe mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya, naho ibirindiro byayo muri Afrika bikomeza gukora akazi birinzwe n'ingabo za leta. Hari impamvu nyinshi Prigozhin yari yarateye ubwoba Vladimir Putin uyobora Uburusiya. Yevgeny Prigozhin yari afite ingabo ze bwite, icyo ni icya mbere. Wagner yari umutwe w'abasirikare babihuguriwe kandi bafite ibikoresho bikomeye nka leta nyine. Ikindi nuko yari azi amabanga ya leta. Kuba yari yarakoranye na Putin igihe kinini byatumaga amenya byinshi ku mikorere y'ubutegetsi. Icya gatatu rero nuko yagaragaje ko Putin atagifitiwe icyizere n'ingabo ze. Ukwigomeka kwe kwerekanye ko hari abasirikare bashobora kumwumvira aho gukomeza amategeko ya leta. Icya kane rero nuko yari umuntu wigenga. Nubwo yari inshuti ya Putin, Prigozhin
Prigozhin ntiyatinyaga kumwibasira mu itangazamakuru. Urupfu rwa Prigozhin rwerekanye ko nta muntu n'umwe ushobora kwigomeka kuri Vladimir Putin ngo azabikire uko byamera kose. Byatumye abategetsi b'Uburusiya cyane cyane abasirikare bamenya ko utarinda ijambo rye kuri Putin ashobora gukurwaho igihe icyo ari cyo cyose. Wagner rero yarashegeshwe cyane nyuma y'urupfu rwa Prigozhin, ariko ibikorwa byayo n'ubundi muri Afurika byarakomeje, gusa bigengwa na leta y'Uburusiya nyine. Yevgeny Prigozhin yari umwe mu bantu b'abanyembaraga cyane cyane begereye Putin, ariko yarenze umurongo arwana n'ubutegetsi bwe maze bituma ahura n'iherezo rye. Ukwigomeka kwe kwerekanye ko Putin atari umutegetsi udahangarwa, ndetse we n'urupfu rwe ruba isomo rikomeye ku bantu batekereza ko kwigomeka kuri Putin na leta y'Uburusiya ari ibintu byoroshye. None se Putin benshi mu bategetsi bumva bagatitira we ubundi ni muntu ki muri make? Vladimir Putin amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Vladimir Vladimirovich Putin. Uyu yavukiye Leningrad ubu ni St Petersburg mu 1952 kuwa 7 Ukwakira. Ni umunyapolitiki w'Uburusiya wabaye perezida w'igihugu kuva muri 2000, uretse igihe cy'imyaka 4 hagati ya 2008 na 2012 aho yari minisitiri w'intebe. Putin yavukiye mu muryango w'abakozi basanzwe rwose. Se yitwa Vladimir Spiridonovich Putin yari umusirikare mu gisirikare cy'Uburusiya Red Army, naho nyina Maria Ivanova yari umukozi usanzwe rwose. Yakuriye mu buzima bugoye muri Leningrad aho yize gukina karate na judo, akaba rero anayikunda cyane na n'ubu. Yize amategeko muri Leningrad State University aharangiriza mu 1975. Nyuma yo kurangiza kaminuza, Putin yinjiye mu rwego rw'iperereza rwa KGB. Yakoreye mu Budage rero bw'iburasirazuba mu myaka ya za 80, aho yanakoze ibikorwa by'ubutasi byinshi. Yavuye muri KGB mu 1991 ubwo Uburusiya rero bwari mu mpinduka za politike. Putin yatangiye gukorana na Anatoly Sobchak wari meya wa St Petersburg nk'umujyanama, maze mu 1996 yimukira i Moscow, aho yagizwe umwe mu bayobozi bakuru muri Kremlin. Mu 1999 Perezida Boris Yeltsin yamugize minisitiri w'intebe, hanyuma kuwa 31 Ukuboza mu 1999 Yeltsin yasezeye ku butegetsi ashyira Putin ku mwanya wa perezida by'agateganyo. Muri 2000 no muri 2008 Vladimir Putin yatorewe kuyobora Uburusiya, ndetse yanagarukaho muri 2004. Kubera rero itegeko nshinga ntiyemerewe kwiyamamariza muri 2008, maze ashyiraho Dmitry Medvedev nka perezida, we aba minisitiri w'intebe. Yongeye rero gutorerwa kuyobora igihugu muri 2012 agira ubutegetsi bukomeye kurushaho. Yatorewe indi manda muri 2018, ndetse yo muri 2020 yahise ahindura itegeko nshinga bituma ashobora kongera kwiyamamariza indi manda muri 2024. Yagaruye imbaraga z'Uburusiya nk'igihugu rero gikomeye ku isi, ndetse we yanagabye ibitero muri Ukraine muri 2014 afata intara ya Crimea, ndetse we no muri 2022 intambara yarakomeje. Putin rero afatwa nk'umuyobozi ukomeye w'igitugu, ariko nyine abafana be bamubonamo umuntu wazamuye ubukungu bw'Uburusiya cyane. Mu bundi buzima rero Vladimir yashakanye na Vladimir Putin, ndetse yewe mu 1983 baje gutandukana muri 2013. Uyu rero bafitanye abana babiri b'abakobwa. Putin rero ni umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini ku butegetsi kandi akomeje kugira uruhare rukomeye muri politiki y'isi. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe ufungure n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.